Fatalo fatule le fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso le tato maftanga e la to e lo mfai ona mo mai nei fa salalonga I lunga o te penga whailangi a talo fatu I sunga I whawhengai ngā whaletua e mesel pa ia lasi o le tato maftanga e kale sia te itasi ma loro so I fua manuia a fitai u mole nea manoa tato wheloa I lunga o le air I le internet ia matulanga o lo mawhai ona tātou whaasala wai ia whaatalo whātou sofa manu malo Yesu Keriso ia mātou mafuta hoi masunga I whawhenga nei le sunga tuilangi mese sunga ia fiti ta le talanoa atu I le tau o le nei whamoe moe nei por kalame ua whai ngoina why mission, why now o le ale mafuanga ua tau ai tele le tātou ngā ruenga whaabisonare ia o le afole mea ua tāua I nei taimi le nei ua tātou iai e lea ia whatalo whatu lo sunga whawhenga tuilangi ia so lo sunga fiti ne fiafi le ngā whaaloalo ia whatalo whatu lau sunga le teitai o tātou poklame lau sunga Pasasepi ia maro lava voi lau sunga mole whamatua ia fo nei pokalame matamofia ia malelelei wa tatono ia pokalame ono mea matatau ona toe whangoe fo tātou o tono ia mai se kalesia mo le whataunui o le tātou misiona na mai a Yesu o le mea tosi tangata ola lava na whai ele atua ia ona misionga lea mai lava le tamaititi o lava le toi ina po le loma tu o sifia se lau tausama ai whamalo atu lo sunga whawhenga talo fo sunga ia pasafiti ne fiafi ia ba se vol tato va fon talo fatu le ia fo mfa mai mo mai lo tato po kala nei tu aso ia famoni le tu ele pro finalo ne fiafi ia salo tato te tau fai fa talo fa nei fiafi fa talo fa fo ile lo sunga I whawhenga la sunga te tai pasta sepi ma se fo ile sunga whawhenga ia tuilang ia viele tu nia fiafi matango fie ia fatalo fa faptoa fo ile pa ia male malo tatu atunu o mfai ona mai mo mai nia fiafi fatalo fatu le suafa manu malo Yesu Keriso ele ngate suisunga fa fengainga mo fultua ia ma se fo fita fa fonga sio tatu atunu pele o Samoa fatalo fatu le suafa Yesu Keriso nia fiafi alo ele li e la tatu ai lo tatu por clame nia fiafi Why mission? Why now? Ai sia o te wai o na tātou whātaunuina le whātaununga sirisiri a Yesu. Ai sia foi o te tau wai o na whātaunuina le taimili nei o tātou iai. O le Great Commission po le whātaununga sirisiri a Yesu Keriso. It's not an option. Ele o se mea hoi le whapea e te tātou manilia o na whai lea. It's a command and it's a must. Walu aso talu na toi tu mai Yesu mai le tuunga mau. Nei avatu ai rona o so o sumal tasi il taimile na. Ia le whaatonunga siri lea po le Great Commission. Ai o le mai tau atu le fiong pa ele atua. E wha se furu aso ato atoa sa whai ei ma whilo ai Yesu malona o so ai le ia fio le lang. E le wha se furu aso lea. Sa te ala no ai lava Yesu i le Great Commission. A faila a fai o le mele ana le fina ngalo Yesu ho ilele about anything else no tu mai ele fase fu aso le sa tala no I lava Yesu le Great Commission ma le malo le tu amen ala te tala no langa o tatu mata opo le Great Commission ia e tonu la le Great Commission le o le tala atoa la vo le whaolatanga. Le tala le leilea o iei tonu o le gospel lea, le salvation, forgiveness, healing, authority over demons, repentance, second coming, the rapture, the resurrection, the transformation power of the gospel, the blessing, the justification. Maleango o isi me kongo le gospel. O te loa la wai pe fo lele o lena na lango na fo ise mena mai le anga o le atua. Tato tala noa le fiafine nei. Le transformational
impact o le kala lelei no winga o le afianga taunga tele o le tala lelei i o langa o tangata whapena o na sui ai tangata ia masui ai atu nuu wa leu tatou lo so se atu nuu lava no o il tala lelei o leu tatou na tatou mata le fo ifa mau me na tutupu mea mana naia na tutupu ina atu nuu ia o le afia filani tau te fia tala noa ia le vaenga le ile transformation o impact o le tala lelei po o le afianga fo ile le manaia o mea na tau nuu atu le tala lelei sui atu nuu ia pe on tatou lo fo ile le tatou ya la tatou amata mai sa mo wai tau te le malama ke le Tahiti ma le fa so longa mai ngo ya tatou tala no isa mo poangi mea nga kukupu isa mo na mafainga nga transform pe mafaio nga sui le tala lelei awa afa pe ele loa tangata le tala lelei le then the gospel remain unknown mani tata tala mo la ele termina tau no o le tala lelei sa mo ai ma mena sui me voia tatou nga nu mani ole ele tusi le Reverend Dr. Mari ole sile tangata sa le fatuina ole ngai marua o na ye tusi ta o le Samoa o te tonu la le tusi na o fa mau wai suinga mana naia o le atu nuu ma mea sa tupu ile atu nuu e na o tau nuu atu le tala lelei Samoa au ke lola ele nga Samoa na tupu le mea na so se te nuu anga io ele na Samoa e tele atu nuu ia tatu tala no i Samoa hangi mea ho ia sa ia ile taimile na le na mafaina sui le tala lelei na mafaina lua tau nuu tu tala lelei ia masui le tatou anga nuu ma tatou tu manga masan o te lola wale te feitau atu le tusi le Samoa o lo o iai wha mau ngo me fo i o whaipoiponga wha Samoa me o poula o mea fo i o me ngio kanga pea me o i o mea te loa sa na mawhainga transform o le tala lelei ia o fo il mea lea o le kai kolu kai wha ngaka nani sa kala ya so ia ma le ngongo isi mea fo ile le o mea e tau nu o te tala lelei Samoa na mawhaina sui le tala lelei well, transformation le na tupu okay lola e fese se let's talk about Samoa. Some of the things what le sa fia it's start to no le na fa tau no tala le mani sui yo le si mea o mo taua o le e mo tribal wars ho me ho ia sa fe pape na ona fe tau wa le te lo tala tau no tala le Samoa o le tau o le le o ye mali ko o le I anga le fe kaua e avenge le mali o tapainga so o na la te mi fo le kai pise me fo le sa le mafaina e le si awala na mafai e na mala matangata ile me le misa le kaua le fasi le si ya entau nu atura tala le Samoa we know le nga mafainga sui me na ani si me ke do ka uma fo o do na mafaina sui le tala le e tau nu I Samoa ka go ka la mo ya te lo ya uia ai le I fe fo se finanga lo sunga ya fiti o te lo au te leo le o mea na mawhaina suia ma tatou tunu ua ma te ulewol tatou tunu sa sai tūlua pe walanga I sao ngoala usunga teita I le tūlanga fo I le e tau no tala leo le I mali e toi o le whaile le tau ma te uleo tatou ma te uleo o lau ngā I u fo le tūlanga sai tatou tunu sa tūlua tangata mai upumoni ala usunga I tatou tala noanga fo I te mil nei
Io tātou mamna fo ki Apollo e mkua malo sial mango ki Apollo. Io e ma fai ki Apollo mo fai tu se mea. So nga kai mia pe sa ka kongo i tātou tangata. Pe sa ona vele wa foi lei ma se tala le lo no fiola mai tangata sa mo ia ngor pauanga me nga fiola mai ai ma le tari tornunga la o le lato le malo sianga o le lato fa tu tuanga le o me ia ki Apollo me io sa fa pe ngala bo nga i mo folo ya o te mana tua le ele mana jau o le tu se kolnito nga sa tala pau le fa pe Paulo o le tua ni fetala ia tu ile malo la mai pula mai Paulo fa mai non tala Paulo fa pula mai e io matu loto ina ia I lo ai le malu o le tua e fofongo ia ya isolo o le tala ngalanga Paulo le pi fo linga mai e tala feunga lava male mele tu tala no ia ele I lo e tātou se malama ele I lo e tātou tangata tātou tua ma tua e ia sia me I lunga kol melo feo laila to ia malato malato fati no me ia wai e pe ia o me ia tātou tala no e pe awa sa te ta ia ele foi le force of darkness male me ki Apollo me po liuli ia e pe tai o le lofa tu no le ki o fa tu tala tu spa ia le lofa tu no fa le ngai tanto le grace o le tua no o kala le sam ioi ma ko le lofa tu do ale ngo kala le sam absolute ia ma fa pe ngalo sulungia tanto le mamma ai o te tonu o io me uma sa fa se tanto tu no sa faia ma le mamma ma lo so true sa faia ma le mamma o le la to la te tonu ngo la okay ia langa la sila mai le tu la foi sila mai ale tua mai foi le lofa tu no le tua so ila tala tu lo ile nga tau na faula ina tanto tu no mata nu tu tala le I Samoa ia ole lofa tu no la na le tu o lo fa penga lo fa sa fu ni teni io mai la ba temi le fia finga le la ba faula ina ia tanga ile ila se senga ila tu ile faula ina tanga te temi nei ia ma le temi tau nu tala le Samoa amen praise the Lord ia o le sa no le fia file le suinga fo ile na utau no ule tala le Samoa fo iso tatu watu ia tatele ia taimi ai pe na tamaua fo I tangata matua ma tua fo I lava I taimi le tele o suinga na mawhai o na suia ai le tala le leile tatu wanga nuu tele o mea ua mawhai na ave ese o te whaaftei fo taita ia I tu asa ia I na usuruia loa ave ese loa mea ia e fo lele sa iai e pewheo na sao nola usunga I tulanga I whaipuiponga ia toa whanongolongo e fo ia le never taimi ele me fainto e whaatino never taimi na mea sa whai I le taimi ia ia me se fo I pe sa te whalongo sa ile atua leo ai fo tanga loa lang e o le sa kaukeo ia se o me ia sa iai taimi ia le pe le kau ia le fo le maori ia o me ia na suia I le taimi o le tala le lei ma oi foi tātou te loa ai le mana ma le matautia o le tala le lei le atua le tātou tau whai mamori ai te lea mea o ai tala tu o le atunu o nisi o mea o mwhai na suia ia o mea foi o paula sa iai nama I taimi o mea foi ia mo ia lai isi mea lai whai ai peu ave ese me sa le tele o mea ia ona ua suia malama foi isi o tātou ua tunu o il tala le lei le atua e tele a mea me manga ia ho ile la wa utile tilo ka wa le upule le gospel ia ka pe kasi le upule le gospel but within the gospel le tala le na wa te missionale oka o lo ia ile fa o le tanga o lo ia ile fa manga longa o lo ia ile fa ma lo longa o lo ia ile pule te modi ia ka pe me le nga sa ngoi tu lang ia o lo ia ile ka le salamo o le toia fio whaalua mai o Yesu, o le sitianga o le ekalesia, o le toia tutu mai o ua whaolaina, ma tutu mai fo il whaamasinonga, ila tau ele whaolaina. Ia o le malosi o le tala le Yesu iei tangata, o whaamanuianga, o le tau salaina o tangata I luma o le atua. Kusa o mea umai a leiku kongo o le kala le lei. No wonder why ngā e a lai o mawhainga transform el kala le lei ka ngaka. Because the gospel is just one word. O mea la leiku kongo le gospel e makua
matau tia le tele ho ile le matango fia ho ile te uana le te mafofau ele example na fata tia Yesu o lo record tongo tu spaia ai ho ile kai pese me nga impact ai kanga lako amata ina nga luang fa missionari awa o le tongo tu spaia ho ile kele o kai me e fa ile nga luang Yesu langa nga luang fata la e te pela o tala le luka mo ta pasfu fa mo o lo ia ifa mai na filifili Yesu isi auso e fit suma le lua na ia avatu le ia ila tau le fa tonu nga yo e fa mai la fete la nga Yesu fa mai ua tele le saito e fia sele ina au to la titi la fa nga luenga men fa mai lo la yo Yesu ta talo ile ali o le sele nga ia ma fa yatu ia te ia e mana o mia ni tangata e o mai e fa ile nga luenga le awale ta tala no tu ilang ana le faia le ngaluenga le pa penge ya la ka ke foi gi ala isa mo po ya po le ale po angi ko inga ku le ka ke foi inga ko pe ana le alfa te inga len fa mai Yesu mai le tala Yesu ho le yo auto mana tua a ole o te sending o to among the wolves so he was saying what le ole la ko ile va o luko fe ele ngaluenga mai to o ia anga le ifo ai me ai laulawan a wona ife fefe talia le anga le leio tangata ia fa mai lo le mai Yesu ila na fato nunga fa malo lo ie mamai matau ia ila to le malo le atua wala la tamai fa u pasuma le ono na mai Yesu ile to fit suma le lua le o ila so se tangata na te talia ina le fe aulea wana ia talia ina fo Yesu ke viso le message lenga o le mea la mana e fa mai to fitsi fulu le na fo i mai ma le tala fia ma fa pe mai ia Yesu se o i te moni o fa longo mai ina o mato fa o ngaina lo suafa mai le Yesu fa po suma le va mai o le o tu ina mai e ta le pule e pule ai ia le fili e mawhai ei ono o tō Sava Valley, ma tō soli ngata, ma akarama, e le ai ma se mea whai nei o tō. So lea lau kako uloa ngai, e le ki oa, fo i lele ina ua tau nuu le tala le Samoa, le ai mangi ka ngaka whaapea ngā whainga, a walanga ngai i tau tō nunga tātou, fo i lele whaapea loko i, fo i lele saang e whaapea mai whaapea, a whaia mea lea o, ia e o kamisi o ngana ia ma le pao ala kala lelei, fo lele, wa transform thinking o kangaka, transform kalikongu o kangaka, lea wala o kako uloa inga, na olo ina mana malama tangata Samoa, e le i koe kalikongu i mea ia sa tali tonu ia, se vanga na anga i kangakala, la vai le i whaola inga lai, e le tali tonu i hai, wai, let's have a look at ele vai kaimingai ma le relevancy o le gospel me ele tupu nei ala ka kalonga wa o ke longa ele o ko yengi ku ala mangi ku savesi uleo mangi pusi mangi fe isa ka po ika sa mo o le ala o sui le kaimingai o se tatu tilo la po le ale relevancy o le kala le po le fo ile me for ilele tau te loa e lai work lava kale lele at any time at any culture in any country e work kale lele ya la ka kala ngola e wa me ia lesa pe fo lele le ka ke loa e ma fai kale lele o nga sui ma transform ma impact me mo la nominal Christianity why te langima fitisa I did a research paper ho ele taunu ko tala le Samoa ma le pe mata fo e mo ile conversion o tangata o kaile Bible College ale me fa le ndo titilo po le ale me wala I ona yaile me o me ko le nominal Christian ole vinga ya wa ole melhor nome go Christian ole me ole o loku ale ase swing
Kau ke vai e le ai ma se ngor kanga ka le loku mar kanga ka le loku e o nga le loku e o nga mar kanga ka le loku e ke vai e ula le fai au ma le au loku e ula le kori le alu se loku ia o le la ta telo o mea ia sa ia ke mi ka o ka le ipe sa ma faina sui ia le la ko kilo hoe fo ile ko nga ola nga le mele ka le nominal Christianity ya o ke le lo po la selo fina ngalo wai o le ka ke lo nge ile pe relevant ale kusipa ia ala fo ile power transformation al kusipa ia ma le gospel e ma faina sui to ngata awa afa pe ile o yo ko nga e kusai ma le opole tu mani ele se tangata nga sala ya lo la fa ele fu ska ka pe ola be wo le wata ilo ngai o le makua I manga o mi o le avio kala le the real pure gospel so that tala no ala le mele nomino Christianity wala nga me ia le a fi ai me yo le secularism pluralistic society ala fa sa mo ku le mele me vo le o le lalo langi vo le lalo o kangaka e ola fa le lalo langi vo le anything goes ga ko nga society vo le pe le lova vai le me pa e mal me urudi le lova vai le me ka o le anga sala mal me ka o le sala ia o le homosexuality, lesbianism, ia o fa finge mal o fa kenge, prostitution, le o talitane vatu le fa fonganga. Ia o vola meio secular political governments, ia walang o mea ia e ma fai ona suia tala le false religion. True. O le ala le pao o le kala le le ma fai nga sui mea ia tu ilangi fa mulu. Malo, mana ia le wo tatu faso pe ona datu tala no le toinga ia ole maturi ho tatu tunu mai o mal temine so se tangata lava ia lo tangata lotu ia I'm a Christian I'm a Christian ia ole menga le ia po le ala toinga tapo inga po inga lotu e ngofo o ia ma leipo o Christian wa ele se me anga nga me ai ma nei al meno sa ngelo sunga se ia fifile ho le tatu tala no fo ilanga e peise fa ma ile mele kongo ka ko tu lo lava le fa fonga fo ya tu nu ai o le mapolotu I think o le memo muanga le o te le ma fu le la fo le fa fitauli le o le religious o tangata the spirit of religiosity yes spirit of religious mai ile tu langa le o te teleton ya le fo ka ku kilo o sa fo le technology sa longo social media mai tilo ya ile mele yengi o le makoi fa mai ya me yes ile mele o le fo ile o kala ngoa mai is a Christian ai le soi fuanga ma le o langa lai fa ele kusai mane mele manga o Yesu e makua ile tu sa mane mele nga mai Yesu ya tanto ai o mo foala tanga te ia ma le po o ke siango manga ye kere mele ka ko kala ngoa o tanto o le tu no tanto e fie ke le o church goers ngale o le loko ele ngata la wa mai fa mai le lo sunga se a wo mai ko ngoi ka o lotu le Pentecost bo vai ile mele fa ma ile lango wa le pise me foi le o solo ile kai mingi o tanto ia ile ila foi na o la wanga viu foi le kilo foi le ile ngato system mo la langi ma se forte mingi la kilo pe a fai finga lo e o lo tempo la unga ke va kula ka foi pungo ngou mai la lo fe la kilo o me o lo pumongi nga wa ile ai ma se concentrate se la unga concentrate la fionga le ia fa pula mi que fongi mala fa ka ku spai but it's lying o la pero lo vinga la tala ia te ua ia malau foi bueno ma ka ku faso I think o solution al mele yo le nganga pai this is the only solution for them fanga ko wa nga ia mai le nganga pai ko ngole kalesia
So this is the gospel. Io, This is the gospel. Io, ole va mata ole Bela le mana o Yesu ai fala wa mai. Ngai fala wa mai telo menga ile tono gospel le tele no ai. Ia mai tele na wai ole si foi me pe ngai fala lo mai menga o ia na foi fala lo mai no fa na foi le mo lesbian homosexuality ma me bena. Ole so fuanga male la langi ka ko ye wa foi le wa running mo me foi le mele le there are so many good things ele sa fela le me ole ala le me manga ole tu se me sa ope manga se mele le God is God of righteousness but the gospel can transform. Yes the gospel can change. Ele se me se ko ngor kala le na me sa ole ko ngor kala le. So ila ula tilo ye ba loka ko kala ngoi o family e inga le la le. Yes. Ai tu o gospel tu o me te tau no fai le righteous. Me ko mo ala nga le e manga mia ka. Mo le avelo kanga. Avelo tanga. Avelo tanga tal gospel. Ma mai kere numero tatu fa so le numero e me. Lo so fiti. Ja. Ma le telele mta pule pe von sa nole sunga va venga ya tuilang. Ole me moni ai e lei ma se me ona tia le fionga le tua. Amen. O uma na failo le fiong pa ia le tua ia me uma tau na soi fo maula. O le vai kongo le gospel le power le transform ia sui ia tanga ta ma ai me se foi ia mo le tanga ta manuia o le fina ngalo ile tua. Ai o tilo fo ile e o ai ile tua. Ele I fosia le tole loto faita lio le tangata. O le faintal na o le menei. A vantua ele mana o le tangata. Ia ele fo sta to mem fai. Yes. E fo ele fosia le loto le tangata. Ele me la ma lielo na loto. But we know that the power of the gospel can change them. Ala ka ko ilo. Ele ia se si mem fina suia. Gospel. Ele fo le fiong pa ia le to ele fina o pe le nga o le li mo le tangata. So o le tu iala. E ia le taimi e fo le tala I tangata lo na loto I le upo le a le me mo le o le si me fo tilo ia pena o le si manga la o la le ia tangata ia e fo ringa mai e fo lo no winga pena sa no ia si fo ia tatu le tu si mama ia e umana ulo te pai fa fo mo ia fo to ia o ilunga ia la fo la tilo tangata loto ai me sia o na le tua fa pe o le mesa o la le ia e fiu fo ila ka wa vaku ele fe aule e pe fo linga fo le se me laua fo le wa ta ina ia yo lan tu voto ele a onga fo I po le me la ia ai o te tono ia ele ia se me le mfina suia ele upo le tu amen ta tu tilo fo I tono le fiong pa ia le tu le tele o au na le tu ai fingata mani ia ele fingata na suia le e o al te meleli o le taua na o le tanto mata upu fo ima le mele tato tam fai e tufa atu tangata. I le mana ma le matautia o le atua tono le tala leila le atua. Amen. E le ia se mele mwhena suia. Ai pe o le titila o ia. O le loto fai talia o tangata. O le mea mo mua lava na e mo mia o na suia. Amen. Ia na imwhai o te tai mai le upo le atua. O lau tilo ho le ia wa o le wo kilo ngai kai pe mele na tatou amata mai ai. Fo ile mea sa ia sa moa ma le impact o le kala le kai minga ka ungu ai. Fo ile wa le te fai tau atu le kelo me mana nei a te pe o le mele na fasioti ai lenga tu low lava na fo ile fai ia mi o matanga ale sitanga te ile fino malia to ai fa mangalo ko inga ia o me ngang kai longa fo le swing o le kala le loto fa mangalo le ia man ko e malia ko at that time he had the power na sanga chi ho le cross set ka kale ele ngatele na o me fo io na tatu to chilo was sui le tala le kai pe o fengo fai pe ponga sa mo ia so ia wa e te lo e fengtano te tala no atu le to enga fai pe ponga sa mo ba lu ke fai ka ku le tusi le sa mo ma ka u ki el fengo ko nga fai pe ponga o le winga la o tala nomino Christianity le nga ka ko fiolo mai ele I fa ka fa ka la le ya lu wa ko ka la le sui io
siki le lise malekelo me na tatu tele tonu wai fo le ola tai to tasi o tangata le nga ko loa nga impact al kala le I loa al kangaka e ka kaunga fa lango ile tu le ka ko loa o tangata ia wala ko kele isi kangaka fo ile le vatu fo ia sa ola le lalolangi ile fa kenge mal fa kam o vai ela wo fa ipo le fai la to tai to lua fai le la to fa na unga wa sui kala le e o tangata fo ila le no tilo te ita pe ku lo la va sa o le lo langa fa talitan e nga kai lo nga pa ia kala le sui makanga le ko be ku la ngo fo le mai wo fa ipo le fai le la to wa inga e o fo ila I fai nga malo atu nu ia sa fa pena no o ele impact lo kala le kai pena le mena ku pu Uganda wale mena ku pu Uganda e man tu o to te mio Idi Amin e mga o kia le ngol mena o Uganda tu la I mai lolo ta malo le nei no mata la ile ata fo ile nga ku ngol pele skenge ma ko hand back ya Uganda back to God o le winga la of amatala no matter what kind of people are no matter what kind of country elelo yel kala lele o ke fa yako ole impact ale kala lele yesu ye kanga kanga masu ye me bole a fo ilale nomino Christian so kanga ya wa me nga ka ko mai ka ko ya wa tato titilo nei tu ye okay ka ko la me ka ko mai nga o mai al kala lele su ilo le winga la nga la utala fo ilele le transformational impact le kala lele le tio na o yesu ko ke ho ave because ole power le ko ngol tala le ole power yesu ole power na ole power su ye tangata so this gospel remain unknown the power of the gospel remain unknown until we take the gospel pena ole me ma anga tono na tu ilangi ma fiti alaina na le loto e faile por kalamena because we know we are sitting in churches with the power. We have the power in the gospel. So there's a power of Jesus and the power of God in the gospel. Faila ka kele oi ave le gospel le yo kupula va le ma fainga sui kan vai le ma fainga sui ka ko upu man ka ko la e sui le ma lo si ma le mano le gospel le ka ke oi preach ele tiona na Yesu fo le ka ke oi faile kala le ya wa mena o tilo imagine la tu ima fiti ole ala e loko fu ale pi ko ma le loko kai falo ai o kanga ka o fai fi au fo ia e ma fai o nga ka fai o ma ka tun ino la ko loko ile ngalu nga le nga pa ile penga sa mo manga miele nga pa imagine ale mele la kupu il society le loko i ele ma se me ia ko nga i mo le loko ya ai mai se fo nga le corporate anointing le ko kongole o e kalesia ia le upe afa pe o kako wong e kako ngalung fa mission ale fa ko ku loku ia kele loku po o fe ala vale me o so ka nga la ko loku ia le corporate anointing fo le ko ngoloku ia I tell you it's going to change society. Amen. It will change society. And the more people e o ko ngoloku fo le loku fa ola inga o lo ia ile nga pa ile tua the more we can change any nation. Ya while mele ele mafinga fa se kanga ka ia pe ole no te inga na le ka ke ola unga kilo ho le lo apea. Imagine if we have 1,000 missionaries in New Zealand in one fiscal year. Olongo winga ka fo yalu kala inga mai le so ngafua o kala inga ge ole kala le gospel. So we are taking the gospel. We know that there's a power of God in the gospel to transform nations and societies. Wa ke va kula afa apea e kofule ele aiong usila male e kale sia faola inga ola unga kale le ola mo il gospel le avia o ke va kutu ilangi le ma fai se fai nga malo nga ka ofia suinga e sui ya ele afo ele gospel ma nga ia pelo winga nga utala fo ele ka ke lo inga e ma fai nga sui ka ia hola fa finge e ma fai nga sui ka ia le ko ngole ole langa fa talitane e ma fai nga sui fai nga malo e ma fai onga o ese kanga ka mai false religion e ka baile Islam ole Hinduism Mormonism e ma fai ngo ese mai kanga ka e o mai ko ngole mele ya ile true gospel
So we know la, o le effect le ma le power le gospel. E ma fai o transform societies. Ma I maula pe anga pe catch uma ka ngaka nga luenga le fa mission ale. Wa o ke fa ko leo ka ko loa nga ka un o ka le Samoa I mar ke le Pacifica o Pacific Island. We know that la le wa ifo ya Vanuatu I le ku. O le fasili pe ai se ame nga ifo I le ku. Nga o ye mission ale Samoa. La le wa ifo ya ka tu valu I le tu. Ai se o nga o ye mission ale Samoa. La woifo kanga ka papongi kingi le atua aisha anga ngo ye mission ngala samo la le woifo kanga ka ngi we le aku aisha anga ngo ye mission ngala samo o le sui ngala nga sui mai Pacific Islands ya nga sui onga o le ngaluenga fa missionary sa ave le gospel le ka ka ngo ai le wala ko lo o la le wa transform le wa fai kula fongo e peisi lungo le lo po le fenga inga kuai a konga Samoa tu vad fai la ko kula fongo for le on the pieces of the word of God o le fasidi isa anga le power anga le gospel nga change sui e fai nga malo sui e kula fongo o le kungu wa o le ala o ke meanga o ke vaktu I langi mafiti makua I o longa ya uia this is it this is what the gospel then can do le transformation le o se akungu ya le vola la ko kilo ko kala ngo ngi si da wale ka kingo fo ngi si se lau ka usanga ka lu ai tuilang ole kale sia church was so central to the lives of New Zealanders anga lo ke fai ka history la ka minge ma ka minge ko yo secular me ka ko yo ai ko ke loala le kala o ke ngofa uia mo fa fika ia ile akua o kanga ka konga o kanga ka Samoa o kanga ka ngiwe o kanga ka lalokonga o kanga ka ia mai Pacific Islands le ngofo I le ke va ile le ku mo lo ku ya sosa ya o longo wingala a vai wa mai kanga nge kumu lo ku sa o le visidi ai sia langa o mai melanga o mai la ko ku langa ia o la yer kala le o inga fai nga luenga most of Pacific Island o ke ka o kingo ko o ke fai ka wa u yer kala malingo lo I mak ma nga luenga nga fai o ka ko ku amen yo o ngisi ka ngaka ia le ka ko fai ka le kala le ka ko fai ka wa fiti le vaso le ke Shungari le fa sioki ka fa fioki fa au el ma ya ai fa sioki ya el fa ku fa au ma se la ka ma kenga kong le sat o lo winga la utala o le ala ka ko kilo ngai o le suinga le nga sui e ke lo Pacific Island nga sui nga wa land e le gospel le ka ke kala ngoi o inga fa nga lu nga e manga o mia la ka ko fitima tu o mia ka ko wa o ke longa ale ai ngi mission ngale o fa nga lu ngale o ke le lo la pe fa fe nga lo the gospel will remain unknown until we give the gospel to the people ya ai ka ku kalongo la se o kilo tu ilang ni ke minga I ya fo ile be ingi usila male so lo sunga fit ya awai le manai ai ono le tatu ti tala noi le manai le nominal Christianity pe nga sa yo banga es moni lele la sa no nga yang ka kofi o lo mo me fa penga sa tatu o mai ai so manai la bona tatu tala noi fa fonga ma tatu tunu pe ma fai la ba lo sunga tatu tatu pokalan ngai sa no po le tong wan me ka o gospel langa lai o me le tfa to ya le tfa to ya uia o nga o le ia malam mai foi tangata ba o le tawa ta tu saksa mo ia fa fta yo lo matu te lirta le so what is the real gospel le ka kalongo inga ia luka ko pokala ala o i lord tangata o yo le tala le leila le this is the gospel le o le gospel al mele o ke nga o walo le lotu yo so foi me ke manga wa ia uia ala le me ka o le gospel yo ya wale le fa fta ole tala le leila me mo la vale tala le leila o lo o iai to tonu le tala le leila le fa o tanga mani
a mankuala o le sikepu mua na vale al kamaka e alu ya Yesu o le fa o ta ele o le lotu ele o le ngol fe au ele o le ngol kale o le fa o ta na feta la Yesu na o ila tu o e na talia o ia mafatu o tua e lona suafa na ia avatu e ile manu e ta o ila tu o fa na o le tu ele o fa mai na o ila tu o e na lotu worship center pe ngalo loku o ale upula le fa on al tu se yang ale upula le meno. Now the word meno means wa e kali kongu ko e savali ai usa wa ore awal me fo le ia kali kongu Yesu kali kongu Yesu usala esele me kali kongu esele me kali savali ale upula la it means soteria for the salvation. It means lele I believe in Jesus, I also follow Jesus. Usala ole fa olokanga le ale fu tatulo I tu tonu le fa olotanga le e ke le be ko kongo le complete salvation le tate malam olo ye le fa malo longa olo ye le deliverance olo ye le restoration o kale ke lo me le ko kongo le salvation le I tu tonu fo le gospel olo ye le meta o le fa manga longa amen le opulo justification le ta o tu spa ia fo le just as if you never sinned ole fa manga longa le ole me na fa Yesu lunga le satau le ana maliu wa Yesu fa manga lo ina ta to masala wa le singa mystery tu langi ma fiti eselo fie le mystery le ole malo le ku po le me lino le malo le tu le tano Yesu ole sila mystery le malo le tu or the mystery of salvation the Lord Jesus came in his humanity lo nei tu tangata fa nau ma ya Maria no na tina sa so I fu de la lolang maliu literally died maliu Yesu to tanu mo le tolu aso to tu mai o ia fa ali le uso ave ye le fe aulo na uso si tie le langi o le mea la mana I fa mai na tilo yelo le uso tu si le ilalo le uso la le la ka ko fa ka wai so o le sila miso le malo le ku le o le salvation ai ko kongo le salvation o le fa manga lungo nga sala tangata now we know la o le sila va en o le kala le le te tala no ai pe lo inga lo sili atu o le si me te tonga le tala le o le fa malo longa amen ko kongo le gospel le o lo ye le fa malo longa le fa malo longa la ale atua e a mai e tatou ka ila ko o e manga mia o le si me te tonga le tala le o le pule te moni the authority over demons wa so ia mai se mai ku ka ke fa pele ia la o fionga sa mai afi o le me o le kaimi la le ka ko mai ko kongo le gospel o lo ia le pule te te atu afa sakangi out in the name of Jesus all in the gospel all in the gospel e de tonu le gospel le o lo ia le meta o le salamo o le salamo la fo le fa pe la ku fa tu le tu salamo fa pe mo le tu e le mangi povi se lau le mangi o maku se fia le fa ali me lo salamo ele nga o la ku e salamo e salamo ya mo sala la fa e fa mangalo right away e de tono le gospel le o lo ia le to ya fia fa lo mai o lo ia le fa matalang o le to ya fia fa lo mai Yesu wa kasi le mystery e se lo fia the mystery le o the rapture. The 7 years tribulation, the victory in the battle of Armageddon, the 1,000 years reign from Jerusalem. The revelation of hell, the revelation of the great white throne, and the revelation of life eternal. O le si la le mystery po le mea lilo le malo le akua. E le o ilo e tangata o le ufaani ma e kako, le gospel. Amen. Anga le ukako ngala kako lo inga anga le wa sau gospel ya tato le la ukako ma malama I o le si me ko le gospel o le si tianga le kalesia le si le ma matongo fiere to no le kalesia te salonia ba mai e fio mai e lunga venimo o ila to o na fioti o le li e tu ifo ila to lunga ta to we fiola nga ke mi pa pe o kako fiola ba me no suia fa tasi le tato kako wo le lunga le lang kako felo ai me Yesu vangi mo o na tato no fo I pele mai Yesu ai alu no fiku ko sanga poponga le ko kongo le gospel tu lang it's in the gospel fit I ko kongo fo le gospel le o lo ye le to tu mai tangata fa ola ina e to tu mai le resurrection le
tu mai ile ola e whaamavau. O lo i ko kongo le gospel, lo i ele transforming power, o lo i ele power e sui ele kangaka. Wa ke wakua, o kau ma whai e ku ula ula ula, o kau ma whai e ku ula ingo pia, o ka se whai ngakanga, kau whai e ku unga mea. Ia e na unga ngā kua ia Yesu, pinga kako o mailo o lawa ele. Ia o whai ngofi ele unga mea, i ko kongo fo le gospel, o lo i wha manu yanga. Tui ma fiti e maka o kia mangui o le gospel. I ko kongo le gospel lea o lo i ai justification, sanctification o ka lea ngango le maumea. O expiation, propitiation o longo winga ua mali e le loto le atu le taulanga na whai Yesu ua ave ese Yesu le toa sa o le atua sai lungo o tato. Tui langi mawhiti, ka ko wha makala mea i kongo le gospel, o ka se matango fie. And honestly, ngā se vaenga ngā le gospel, there's a lot more le gospel. Wale lei ka ko ainga o le kala le lei, tui langi. Wa ora ka ko ainga o le tala le lei. Wale lei ka ko whaipoiponga ono le tala le lei. Wale lei tato whano, wa ke whakua uia, o se mea matango fiela ka kilo kui ka meki e leise se ula e leise se ingupia e leise o le mea o te loa uia anga le ai le gospel lea. There's no way ma whainga ka o fia having to live under such culture le ua yengi sila o ke loanga nga le kala le lele, and that's just part of the gospel tato of our phone. But I can honestly say, Leiki off it Yesu. Go therefore into all the world and preach the gospel. Anga lewe lo Yesu, there's a whole lot of things inside the gospel that is going to transform and impact society. Ke fai aku wa uia la ukala le ke ukala wa kilo nge fo il mele tu pisamo. O ke fa kai ya uia ile tua. Fo ile tau nu o le tala le Samoa asosa ka pungi fale loa o kanga lo o ke fa ya ko le sia ku o mo fa inga fa se me fa peanga le vota tu ko kikia e ke la ku nguma o si ngua ko ru fa. What a beautiful thing. Ya uia pe no mi no po la ko nga ke sia ngona ke sia ngo to be there's a bit of gospel to ilangi e su ya ka o ke fa kai e le atua tu io pe la ka ikanga kali ko ele na ye tele la sunga se piwo le uma na yo pa fongo tato fa fongo mal tato tu no ile ma na ye fo ile fa pe na o ya fa pe na tala no to tala le ye pu mo el fina ngalo lis ale uma na ye fa tati anga male o me wela sunga o matua e le uma fa la mo me le ko ngor kala e matau tia so lo vinga la ya tia wa le ye o tala le leia ia ta ona talia pe ona sa no lo sunga se pe o fa o tanga o tala le le se me voi le wala me tu sia Roma tautino Yesu o yo le lima tonu lo ton fa tu na mai ye o ye le tonu o te fa o lainga. So that's the gospel. Ta lio Yesu wala e se al mala ia wa o le tala leinga o tau no tu tala le te sivar tu o ngom ka ko lo Yesu mana ya Yesu yo le alo le tua pa lo talia la le mene ko kalango ai o talia so na luenga la mission ale fa io na luenga la mission ale sa le ya wala o menga ku le mission ale wai ia ono la mission ale le uma na ye training o missional termina mai pauanga la ko misi leo ave o fa o tanga ina ia talia tangata le tala leile o manga ia kele ia le melo e salo sunga se pile tanga tala le ia lo sunga fit te me fa popole ia o le si tu le pe ona si fo sunga tu langi o mana ia le fa la tele ale le tu langa fo tala le a pe le si me fo le tatu tilo ia i pe ona facility langi po la le me o le kaspo po la le me o tala le e ta tilo fo ile o le tala le leie pe se I o le mana o le tua e lave ai tangata true la ye le package a to le pe ona talno ai fa le tanga fa malulonga ma e to tonu la le mana o le tua po le fo le tala le leile fo le la taia va ai
ia ele ia se me o le winga fona la tala po le ala vol fa inta tanga tele mfaya ele ia se le mfino suia amen ele ia tanga tele fa pe fa va we pe o e suia le mana le i mal tala le tu yeah isalo ole si me le o titilo e wa le fa pe mai kangaka ia o se wow le lo langi kala le wo or kala le ka ka uma ya la tato tala no pe la why it's very interesting for le la wa mai tau ono me eu te fai tau wai for le pe o kilo nge ele history for le kale sia tu langi ma fit e kai pise me for le e uma ka un le vai ngole history ko repeat ale me nga ka o le winga la le lo fa mtalanga ai se ale me wala i o manga o mia ko yo ngi misi o ngale engelan mani ai se o manga o mia le o ngi misi o ngale ai kupiko ai se manga o mia ngi o ngi misi o ngale o teki e la ko kala ngo bala ngo le ko ko ngore hichi le o le ko ngore hichi for example la o le doctrine of the Trinity pole mata upusi sile le atua le tamale atua le alo le atua le ngapa ia o fele menga maka inga formula le doctrine o ku piko Alexandria so Bishop Alexander o kanga kai they were key forefathers I mean church fathers o la ko winga formula tinga le doctrine of the Trinity maka mai Alexander e ko Kongo Alexandria e ko piko o Athanasius o kanga lenga take over o le bishop lenga ia take over inga mai Alexander the Cappadocian fathers o fe mai Cappadocian fathers e mai teki Tertullian e sau mai o Icaria o kanga ia the very strategic people ko Kongo the doctrine of the Trinity o la ofisili po fe mai kanga ngai e o mai e kupiko e o mai teki e ke ofo e o mai Italia e ke ofo la fo i lele pe a kilo nge Egypt is an Islamic country Turkey is an Islamic country a o i leanga formulate mai ele doctrine of the Trinity o la ofisili la ai se ala le me le ka ko kala ngo i nga lueng fa mission ale e manga o mia ko e fo i o ka ko le meleng maka mai e ka le sia e ka ke o ko ka i le kana le uma ko e o fa ang usila ia e o le si mea maka o kia o ko Kongo Teki le ia i loku fo i e fiku le asia le Kongo ku sa fali o feme i e ka le sia nga o mo kula nga fale o e ka le sia sa ku ku ai oi i Teki Islamic country la wengi ai sa ia ingale loku Efeso le ka ke kala ngo le kale si Efeso le kale si Semurana le kale si Pergamo le kale si Tuatira le kale si Sarataisa le kale si Filadelfia le kale si Laodicea o feme ku i loku nge sai ku Kongo Teki then why is Turkey is an Islamic country o i la fo lele o te fa pe to ai something happened nga mafu nga ko nga kupule mele le na tato fa tau se fa ali o lo ofeta la Yesu fa feta la Yesu o lo le mele kupu le ekalesia mo le ekalesia fa mai salamo mo ko fo mai ia ai le salamo ka ile fo mai fo ia le la ka ko lo o ki ia i ka nga le gospel le e mana o mia il ka ko nga le ko o fa ia o foi ko ngi sila ka ko kilo ngengi usila mar kai mele o ka ko yenga i o la so sa o la so la kapingo ko ai se lau ko sang ka luai wale ke fai ka le history tu langi mo fit ka pungi fale o lo le ai se ka ngaka ko ya se me e lo loku mo ka ngaka le so sa what about now meaning now wa manga o mia ka ko yo ko avel kospo o ngo winga la e buka ko loa e mele kupu ya o le kikilo ngai fa mo ngai o perkangia le aku ngo mai misi o ngale ngai ku kala le ko e fa furu lua pasenge o perkangia la kelsiango o kelsiango nga ele kelsiango fa o la ingo o kelsiango la nominal Christians ko e fa furu lua pasenge a sa se la pasenge o la ofisile la what happened there
O New Zealand ko ko su fiku pasenge le ko New Zealand le. A o ko su fiku pasenge le ia o le kau make. O longo winga le o vai o New Zealand kai min ngai. Fa se furu lua ila to ele te tonu ia se atu. 42.2% of atheists in 2018 in New Zealand. The people who declare no religion. Christianity is decreasing in an alarming rate. And yet, we possess the most powerful gospel that can transform nations. We possess the most powerful gospel that can transform people and change nations. Ala wa ula na tilo lele tuiwo pe ol mewa lingo no ta wol melia anga le ke lo inga ngai oka le kelo me na sau ai kupi o ke kilo ai kupiko. One of the fundamental doctrine of the Christian church started to formulate in Alexandria by Bishop. I think being the second pope nga. Ya kilo la ia. Le wale ingi ekale si ko Turkey. It's an Islamic country, completely taken over by Islam. And sadly, Islam is growing at a very amazing rate. And yet, it's all lies. We have the gospel, the most powerful piece of possession given to us by our Lord Jesus. Ole fesili pe ole ala le mele okupua tu yo le afo le ska ko me ka un fai. What shall we do? Manai. La ska ko me ka un fai. Ale te va ya te tato te mele o ye. Te mana tu le ile tau sanga o po si pero so se pire te mele na suma tato apostol sanga ya William. So le William le la un le pokala fonga tamtana malos ya o mala le ai son fua. O ke kiri avango o le piki mau ma lo o langa mana o ia nai fe ngo te vale. Tu le ma nga talo ya William. Fonga lo ba folo fa mo ngai na tu le pokala misa fa sala un William. Te lo o tala William le o longa manga o nga lai. Ia koe whaafo i le upu leanga whai Helen Clark. Helen Clark kan kau declare in New Zealand. As a secular country. Yes, a secular country. Pamalo kala William la songa. Ia nga whau kua oro songa William. Mai pautanga te mawhainga ko. Nga ora lato lewa nga ilunga le palemi kai minga Helen Clark. Ia nga i walau alo sa moe sunga ia lauri Michael Jones. Ai ol mana onga William funga le mai manga o mia inga ia koe whaafo. Nangari kusa nga unga molonga ati Claire Helen Clark le nga ole ka ke la lo le. La lo gisi. Me fola nga le pe o sa ngo sunga se pi I pasenge o la ke siango au fa la inga le wa nga ila. Te longa la vala o ma nga yo le menga ngo fu sunga apostolo ia awa ole ya se mempai. Ai ma nga yo wala nga ole tatu pokala me ile o pokala ho le ko fa fango ile le mission. So it's never too late. Never too late. Never too late o le ile bango. Mai o loku moni lava sa le sunga se wa take over le islamika ko la langi ka ko ke ko makua I o matua I ngol musalim fa sola ko e fola New Zealand o ba so rengi ngi ngoma maka ya news fa ko fa so ya le fa ile palo folen ko kala ske le e funga le pe ave ma fo fota ngatele anga se lo kirsiang ko ya fe ko fa so ko inga spilling ale ko lungo New Zealand nanga wo mga declare ko ile ya paulo ale me yo ta tole ile authority lang fa mata la Yesu o maya ka ko le ti ka ki fa ko ila lo inga me ia so ile ngakala nga winga lo mission ngale mga ko tau tala le pat ya ta to fo ya yo tangata ta yo ekalesia let's stand together and declare na sirit malo se lo toni ada to ngai fe lo la langi ni yes e pe o la unga kilo I langa o tatu tu no le mo ko I la fo ila kilo fo ile kai minga le gospel so se primero so fit ke le yo se sengole o le fo ile te dia ina tanga to le gospel I tono New Zealand tu no ia Pacifica e vota tu no atu Samo
o le koe mau e tangata le desire sa i le lusu ko sankarwai o le koe mau e tangata le menga ai ka ko o lai atu nu lai o le fo ile le middle eastern countries mo la mo ka fia ai le yeso ele kula o tangata langa mo kua i fia mau e tangata le me bona ngai ka o kire ngal wenga ko ki fai sera lo sa ngos o ka ngo tangata o ye ko piko ma ko Africa le ya o tatu wai ngai ya o le ka ko kala ngo mo tangata fo ngale nga ku le po lunga ya so many of us like that ya ai o te tono wi o le nga ka ko pokala le so se pino so fit ole no da inga tonu nga le ye fo le ya wa le nga ka ko pisa i de o mo sale mi ma so a le mele mena o mia ila wa util tilo fo ile e wai e ke ngo fa wi ma imagine a fa pe ma fai o nga palasi mai sei wa ole sa nga tatu apostolo ya to fo ile manga e afengi me so nga le sendel kausanga uma so a fa pe ala ko nga nampa nga se imagine na pa fa pe le afenga palasi mai sila ka ko fa ya lu lo le kala inga fo ile in sila a wa le mea mungia e po le ale kelo lo kule ya e manga o mi ala mangi si lo ku ya ko fa ku ngi si lo ku e o fo lai kongo ka ko lo ya wa e me bodi ya tu ye ko so le sile me o ka ko kilo ho ya o ka ko o mai fo ile fa ka mai fa si lo ku ai o ka le me o ka le ya meaning I think we need to take a whole new approach for to saving people, as many people as we can possibly can. We have the most powerful gospel. Inside the gospel there is the power of the Holy Spirit. There's the power of the Word of God. We just need to activate this power. So kakauelanga pe ol mele le wa manena tiltile ole ala ka ko strategy ole strategy la le fa ile worship center ka ko mission school man we are committing to training missionaries la wa fa tu ile on fa missionary ya ma na fo fa mo ena ye ma fa ngo kele ka o train why ol memonia tu ilangie e manga o mia le train fa le o mission ale o mai wa mai foi le wo take over ka ko nga we ave a kunga foi le sala la ukasi mission kulo wa le lungo le mission field e nga le nga providing o le training la so le anga mission ngale la wa ka ko strategy nga le anga mission ngale e nga ia train ai mission ngale ya me vola le ina te talo a foi fa fta ia le tu e ko ke le nga istanga te ia wa amato na donate mai fo le mission support ele lo ku ya ka ko yo vili mai se tasina mai te fa pe fo ya fa fonga mai ya tinale no fo o le west ya o teleta o lo sofa ai fa ftai lava tinai lo nau na ia fa ise lu a sacrifice mai o a inga ena me fa ona support ngalo fa missionary ya e pe on mele le na mia ia le leini fa ia onga tono le onga fa missionary ia fa pe na fo io ona le leile onga fa missionary train mai ia tangata ia manga o bia fo la ka ko so angi le funding pe o le strategy level ele a ma fa inga mo se kolu afe kanga kai e ma fa io ona la to donating al se funkala ile vai aso e ma fa io ona mo le kasi kesi ma le 5 ongo o milion al kausanga e ma fai ai onga kako ele nga kai run ele mission school ya train ai mission ngale ya ko kongi passe so mission ngale o mai awa fa pe e Moses furunga mission ngale tui e anu kala inga da so fuga ka ura sko mai ele ai ma se loko e ko pe e ola umalo be o ngenga palasi mai mission ngale ya mai o ye fo fa mo nga ia kapenga le se por kala me fo ele vai aso once a week o mai uma mission ngale SMS kasi fo ele ma fai nga so song e fai au malau me fai au encourage la ko mo nga lu fa mission ngale if we do this properly ai te alu ele ai ma se loko ele ola ele fa pe ho nga se worship center ma fai nga fa nga e mission ngale fai ngo mission ngale e loko pentecost ma fai e ma se si ocupa e vai kasi nga e kale si mo ko manguia mission ngale ola fo ele loku ma ko ai maka ngo fia nga nga ruem ia la fo e ka o kingo se fia o pastor kupa fui
o ile effective ke lo nga mission ale nga mai o lo no winga la o ka ko mission ale ele nga ngi a se worship set e vai ngo le lo ko se bi e kala ye vai ngo le lo ko pentecost vai ngo le o la la le kale si fa lo inga vai ngo ye fa mo ai fa o le o te fai atu ele se lo ko le ele ona pe o nga ka ko makwale le nga po fa le me mai o no tato taimi foi le ia ai o le strategy piko silinga nga fai ngo fia le o tato nga lu e taimi nei o le umana ta pena nga lu nga missionary ia ma taimi nei la o la nga lu ka muta taimi nei le fawina o le si fale o nga fowe fai ona o missionary ia ma la foi la fa uma fale e no foi tamiti so o missionary o la nga ngo foku mangwe ko la ia ia train ela to e umalo la ko training ia au open my foi matunu o yai le ala e fatali nele si vai ngale tonu mai ni sida staimi la tamai ia Malaysia to baru le fatali mai South Africa e tonu yai o le open mai Kenya o Malawi ia ma South Africa ia tele South Africa la ile ka ngai da South Africa na le lua tato e kale sia la wei Malaysia kale sia le ufu e fatu ia ai e mana o mia ngi mission ngale e wela le ia o wela ngona le vala au le tu e lo so fu e la un missionary praise the Lord io longo mai ia pe na foi ona so te mai ina ia fai ona fatulanga stai me te sua to ia un missionary ia mo ila to e fai ona so ne mai le funding o tato un missionary ia te talo a male nga fa aftai male nga maulalo awa te lo o tato tu fa tasi e mafai ona fa tonu ina lenga luenga moai e le mo le worship center ai mo nga luenga le tua fa aftai lava aftai foi lo songa tuilangi ma fitil ne fiafi al tato maftanga aftai foi ua ia ai alo fatu ona tato taimi fa aftai tele lava aftai lo to mafuta mai nei po fa manu ia tele lava le tua al tato o fa fonga ia e vetu ilangi se mea sa no ai nei pa te mo pokalame fa fonga tato tu no ia no sa no tu sungere te tai o pokalame ia sunga sepi o ia lewa fito to mi fo nei ministry ia malola le a fo le tawa tai malo fo le fato to le sunga fa fenga ia na fo fa fonga mo tato tu no ia e malo lava tanto ni si fa fonga mai le fiafia fa manuele tua ia el tono le ua fai ule pokala meni e fiafi e mo le tua le nga fa tai fo il pa ia male malo se tato tu no ia fai ona mai mo mai ma fa no fo lo tu taimi si la mai fo i ma fa fonga fo il ne fiafi ma tu pokala me ia fa mo lava na pe on fai lo sunga fa fenga ele o tau avea lava se ngo se kalesia ale manatu maulunga ina im faiona fausia pel malo le tua i lalangi le ia ma faola ina fo ia nganga o tangata fa munuia le tua la fa foang sa mo ne fiafi aftai ia fa munuia tele lava le tua no Yesu amen